Sam naziv e-glas zapravo znači elektronski glas, jer mi zapravo s pomoću govornih tehnologija rješavamo probleme osoba s invaliditetom. Kokolingo je softver za logopedske vježbe online. To je jedna jako vesela i zabavna avantura u društvu gusara srečke papigice Koko, koja omogućava da dijete ima osjećaj da se igra, a samim time uspješno rješava svoj izgovor glasova. Papigici Koko je glas dala moja kćer. Djeca napreduju jako brzo, čak se nekad i logopedi iznenade koliko brzo dijete napreduje kad je toliko motivirano i kad svaki dan vježba uz pomoć Kokolinga. Senkesl, odnosno senzorni dvorac, je senzorna soba u malom koja omogućava senzornu terapiju za djecu. Dijete ulazi unutra sa terapeutom, ima senzorne kartice, prisloni karticu uz centralnu jedinicu i zapravo se aktivira neka nova senzorna scena. Dakle, nešto što je za dijete problematično, a u Senkesl postaje prihvatljivo. Mogu reći da Erste banka bila i je pravi partner na cijelom našem putu i zapravo njihova vjera u našu viziju je omogućila da se ta vizija pretvori u stvarnost. Osjećaj je super kada tvoj proizvod nekom pomogne i to je automatski motivator da nastavim dalje sa nekakvim takvim razvojem s našim timom novih pomagala za osobe s invaliditetom.